India rama poisa chungchanga thunei tu sangber Reserve Bank of India chuan me ni khat atanga manturin ATM interchange fee tan asiam thara he interchange fee tan thar asiama hian mani home bank ni lova ATM a poisa la du ta chuan poisa ama a kan choi ai tam kan choi bel angai don ta ani he ATM dan asiam thara hian entirnan ICICI Bank chu ka home bank ka account lo ni ta se chu ka account nei na ni lo SBI ATM a poisa la chok du ta ila thakata ATM a free a ka man thei zat ai tam poisa lak chho du mo ka nei ani chuanin poisa ka choi bel angai to don ani ATM hianin kan home branch te hianin metro emo non metro a kan azirin ATM hi a thlonin thakata voinga emo voithum kan mang thaya he dan thar asiam hi RBI in a enkol khoi beng poa poisa pe chok thin hoid level 10 he ATM interchange fee kan choi hi a enkol na nen a in choi love a enkol na a hau tak ta dove anti de uwang ni berina lang India ram hi ramzau tak ani a mi hring po tluk le jing on khat le achan ve vel chengin ko vel mi hring cheng zong za a som pasari lai mai kan o a kan hau takin sum leng vel po atam don le ani ti ariat India rama sum lu le chok zong a hian Reserve Bank of India RBI kan ti hi athu bera athu nei na tel lo hi chuan India ram sarkar po hian poisa hi ala chok thei reng lo kum kalta ate poisa che ruk le chebrel te atam thin awangin India ram sarkar hi sumche dana afim khur to ema India ramina sum achet velte amamo thin dan te RBI hian alo chik reng thina he sumche vel dan te sarkarina mi pui sumchet kol vel dan a hriat du awang hianin mobile banking lampo athum chak le ni in alang RBI in data ada that atanga alandanin kumsang hi somni panga January tha thleng khan India rama ATM noi ni singkhat sangruk za sari le paruk awma India sarkar lai pui hian engtin nge mi puiten sum kan chalai kola engtin nge mi hosa ten sum an chebrel dan hi a hriat thin du awangin digital payment sarkarina mi pui sum ve chet vel dan chiang taka alo mu ve thei na adu awangin masonin athuam chakmek zela chuti lain ATM hian India rama munthuk tak alo lu to awangin sumchet kolvel na mun leilum ala lu ta thawa kumsang ni somni pathum January tha thlenga ATM kaltlanga mi puiten sum kan lak chu zong hi chengwei bel cha som nga pasari ani a chumi atanga January sang hi somni pali thleng hian chengwei bel cha som nga pani point pasari ani le a chumi atanga January ni somni panga thleng hian ATM kaltlangin mi puiten chengwei bel cha somni pariat point pathum sum kan la chuk ani kumsang ni somni pathum atanga kumsang ni somni panga a ATM atanga puisa lak chu hi atlem tak zel awangin charge fee hi atau ta ni in alang ATM atanga puisa la chuk fo thin te chuanin tun ma a an choi thin ai tam kha an choi angai ton ta a report ta alan dan chuan ATM mang thin te hian Reserve Bank of India in ATM man asiam danglam ma hian ATM atanga puisa anlak chu hian cheng som pasari an choi thina re thar an siam ero hi chuan ATM manga puisa anlak chu hian limit an pel nuwa cheng som pakwa zel an choi to don ani heti rualian RBI hian balance inquiry kan ti sum in thon le lak chu lem lova cheng ruk kan choi thin chu cheng saria hian ati chang tabuk ni in report chon atalang
ni khata kan thon chu thei zat te thakata kan thon chu thei zat withdrawal limit bak kan thon du chuan kan thon chu apiang in cheng ni kan choibel to dok bong ko na ni October sang ni som le pali RBI thu cha chuan metro cities kan ti heng Delhi Chennai Kolkata Bengaluru le Hyderabad te hian thakata athonin ATM transaction hi voinga nei thei lain hetiang mun ni lem lo mun chengker dewa chuanin voithum transaction a free in akal pui thei thu ata langa ATM man sang ta hi National Payment Corporations of India NPCI thuron po zuya RBI in asiam tak ni in alanga wet label ATM tele beng lam te puina ATM en kol hau takle chom dol angai vering awang hian ATM man ti sang tur hian tun ma atangin an lo ngien fo ve to buk ani hetia ATM chorman lo sang ta hian beng lian aing beng lian vak lo te a hong don ni in alanga heng beng lian vak lo te hian ATM an nei tam lawa an customer te poisa pechuk tur hian beng danga anin ngata an customer ten an home branch ni lo atanga ATM an man na sathianin an poisa choi tam thin ani hetia ATM man alo san ta ka wangle sarkar lei puin digital payment an thlop that dualin mi puiten mang zuwa zel se min du boxi awang hian ATM mang na sazual tetan an poisa choi ti hniam turin ATM man chun zom zel nge tha anga digital payment heng UPI banking WhatsApp banking le adang kan ti te a hianin an insonanga an poisa choi an ti tlem chajok don ti chu zo na anita a tin he dan hi jun sang hi somni pakhat nuwa sarkarina ATM man dan thar asiam le masak berna ani bokani